Mutirithia wa murirokia wa Federal Azimio Raila Odinga na Martha Wangari wa Karua ni mahinyĩrĩirie aikia a kura makiria ma milioni 22 magathura Raila Odinga Jumaine yukite akiuga Odinga nowe uri na ũhoti hamwe na umenyo wa kuhonokia bũrũri wa Kenya. Karua anyitanĩire na atongoria angĩ atumia Azimio hamwe na mutumia wa Odinga Aida Odinga na Governor Charity Ngilu maugĩte rĩu itua rĩa gũteithũra bũrũri rĩrĩ moko-inĩ ma aikia a kura makĩmoria mahumbe Odinga ũhotani Kenya ĩcoke mũkaro. Haron Jorge wa Maina nĩ ũratarĩria. Ũmũthĩ Jumamothi muthenya wa gũtiriha kambeini cia kĩbũrũri, mbũtũ ya Azimio ĩgĩtongorio nĩ Raila Odinga na mũtirithia wake Martha Karua thaa kenda itigĩtie maingĩrire kĩharo-inĩ gĩa Kasarani gũtabania mũcemanio wao wa mũthia mbere ya bũrũri gũthiĩ irebe-inĩ wa kerĩ kiumia gĩũkĩte. Mbũtũ ĩno ya Azimio ĩkĩgemia kĩharo gĩa Kasarani na kaunti ya Nairobi rangi wa blue ũrĩa nĩguo rangi wa Azimio. Leo ni siku ya muhimu. Tumekuja interview ya mwisho ya hiyo kazi tumeomba kwa unyenyekevu. Siku hiyo I released baba, nikawapatia baba atembee na nyinyi kila pembe ya Kenya. I gave it baba so that you can campaign with him. Tumefanya campaign, tumetembea Kenya, tumeenda door to door, tumenyenyekea wananchi, tumenyenyekea watu ili watupatie kura ya baba. Kutoka hapa tunabakisha masaa only 70 hours. Alafu baba tutampigia kura awe the 5th president of the Republic of Kenya. Atongoria ya Azimio origi makiririkania a Kenya ngũrani ya Raila Odinga ya kuhonokia bũrũri ikiringithanio na ya ng'etheri yake. Kinara wangu Raila Amolo Odinga ni mzalendo, amepigania nchi yetu miaka yake yote. Ni mtu amepigania ukombozi wa pili na akasaidia kuleta katiba mpya. Hiyo wakati tulikuwa tunapigania katiba mpya, wale wapinzani wetu walikuwa wanapinga. Amemaliza matembezi yake, amemaliza campaigns zake. Today is the last day. Amemaliza na amerudi hapa tena siku ya leo. And I can tell you this, he has run a good race. He has finished the race. Kile kinachobaki ni nyinyi kumpatia gold medal. Ni nyinyi kumpatia gold medal. Mtampatia gold medal. Hebu nione kwa mikono. Tukitoka hapa siku ya leo, tujue maisha yetu ya Mkenya wote popote we huko itabadilika. Baba ataboresha maisha yetu sisi wote, na huyu ndio kiongozi mmoja yule anaweza kuboresha maisha yetu. Riu atongoria ya atumia a ngathĩ ya igũrũ kĩama-inĩ kĩa Azimio maroria aikia a kura makahe Odinga ũhotani ũtarĩ wonwo ũngĩtaguo gũkũ bũrũri-inĩ. Kuna mtu mwingine Kenya hii ako na qualifications za kuwa rais wa Kenya wakati huu isipokuwa ni Raila Amolo Odinga. Wamama hai. Sisi kama wamama tuko na jukumu ya kumshika mama mwenzetu Martha Karua aweze kwenda kule kukaa kwa kiti kupigania sisi wamama. Ile imebaki sasa, campaign tumefanya, interview tumefanya. Ile imebaki ni nyinyi muidhinishe, ndivyo rais wa 5 Raila Amolo Odinga achukue ushukani kwa nchi yetu.
gutire kona ya bururi matahungurite makiuha aikia akura hamwe na gutariria kioneki kiao gia kuhonokia bururi na riu kameni ikihurirwo gaturumo haha atongoria Azimio moretie aikia akura makiria ma milioni 22 makinyaire faine muthenya wa Jumaine magatigirira kura ciothe kuma ya president kinyagia kia MCA ni cia atongoria Azimio hamwe na kuhe Odinga na Martha ũhotani ũtarĩ nganja handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ kĩharo-inĩ gĩa Kasarani kaunti-inĩ ya Nairobi njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.